Kinga bo danes delila ledeno-hladne objeme. Kinga, Gustinčič bo to delil. Stvar je taka, isto kot ima že, itak izolacijo dobro naravno. Svojo. Zdaj Gustinčiča že malo bolj zebe, čuti po temu. Ti kaj vroče? En objem ti dam jaz, leden. Samo se moramo dosti časa objemati. A te kaj hladi? Malo te, ne? Ti je kaj vroče? Malo pa res. Da mi ne boste slučajno zdehidrirali tukaj, gospe. Čutite že kaj? Čutim, okej. Okay. A čutiš kaj mokro že med hlačami? Ne še. I can give you a cold hug. Sure, okay. Where are you from? Australia. Australia. Gustinčič gošča. Are you wet? Yeah. This is really weird. Yeah. Great. Ti povej, kadar ti bo dovolj, veš? Evo, jaz te prav vidim, da bi ti rabila en hladen objem, ker ti je ful vroče. To pa paši. Koliko časa se bo Mira še objemala? Dokler mi je še dobro. Kaj je to, v redu? Ja. Ali gremo naprej? Mislim, da je misija kar dobro uspela. Jaz grem tja, kjer je led Gustinčiča. www.radio1.si